Babu takalaka, ikaw tani wikemni o prouds. Anda babu. Merewanga. Hehe. Anda Oh, Anda Kerua. Edra pura-pura. Edra gini. Iya, Kau betul. sabar tali musaro barong ocukomai Lebanon. Oi. Senai. Ya, retro. Irak. Iya. Afgan. Iya. Syria. Syria tali gue main lambas. Jitu. Gue di sini main balas. Ana mono ni grenade. That's why I say pura-pura. Grenade. Yeah. That's why you see them? Bura-bura. Dun. The all. Round all. Yeah. Itu all round, Yeah. flat. Kento all round. All rounder, right back. Flat before. Era barong chiko may Australia, Iya, right. may Brisbane, Right. Melbourne, Ellington, right back gini. May matanggalin pa no may na. Yeah, right. Auckland. Auckland. Kuvukiland. Christchurch, right back. Christians. Yeah. Kuvukiland. Kubukilan, ibengo rin. Ana mono ko sa sudumeki na kona Mr. Bone. Yeah. Kuvukiland. Kona guara. Kira na kaiviti na ito kay Kevin. Iyo. Barong chiko mayan, banuan dotan. Iyo. Lolo mayan. Mololo mo tubidi. Are gusto na chukliti na la kumay to ng gauna na right Ikaw naman sabi kira, we. Eh. Awa. Betuno ko na mono tan. Awa sa kilala ba sa chuko na no. Eh. Awa sa kilala ba sa chuko na. Tuna raw. Where the mona is, Yeah. I know that's where your heart beats. Where your money is, that's where I am. Hey, teka, total na ka. Sega, kira ta tukul tsuguni ko sa madal ta tsubir na barongo. O karua na ngol tsuguni ko ata ba ko weekenda. Yeah. Ni nomu business Iya. Era mo song tsuguni nomu kabagi bola todo ko ni kuwa. Iko na ta kina nomu profit. Patakina nomu kon nomu profit and loss Tapi ko rawata se tumbu se senga. Bona ba ya nomu business kaya pa madal ta kamanta biran na. General overview ni nunggu business expenditure but kina no capital insurance talang ko na company but kina nunggu profit and loss of the year 2020 Right. Bona ta tama na 2019. ko revo di covid chugo ba to binang na business ya. Thank you very much for that question, Mr. Arthur Mundo Kapwa. And I also thank you for that question. Can you repeat the question? Para na. Aki So the question is, the question is to the answer. To the problem is promulgating of the of the confusion of your English titit. Iko sangi confuses tak yung. Kita. Sabi pa madan silo galu mandar. Right, my. Mana business? Kero ko sa kaniya sila galu. Au tambu chugo na new. E chungo onto minoso. Oh, cha. Do. So dia. Tambu Quando galu nga redindongan do galu nga sira ni kanya na. Kita mo. Na nung baleta na situation ni Tego may na December. Ni baleta na pandemic ni Pandemic na COVID-19. E tori bura ba sorry. Ni kenda sini baba raukina. Right badly. Dina. Kenda sini kawaitaka kenda sini namak. Dina. Ni kango na vango. Ni lau may ba sorry. Ngay songo kede na nito gunisala me kenda travel skina ana border petrol. na supply. Kona takoso me boli sumay. Okay. Na nungu export and expenditure of the capital is zero null and void. Na nungu profit na ngonongo Seri profita. Profit. Profit. Ada sim todo batare? Iya. Na nungu profit na nongonongo. Na Tego may na 2019 na walang ango within just 6 to 7 months of my business running. My capital expenditure is very low and my profit is only $20. Kaya Sa declare takang go na nungu profit karo.
Bisa falta mo sa kesa mo sa falta mo sa bankrupt. Sa boleh ka. $20 sarang nga profit after nunggu so much ko na tax. Yan dari nga boli lori bauchi ko. Gori. Boli lori bauchi ko. Sa tichi ko berto na girls go. Na ba fenci na boli lori bo. Proud. Kaya una sini boli lori kerua. Yaut. Na nunggu labo ya na tax back. Hey. So I have to buy the expert na rabong na nunggu baka na rabong na tugunan chiko. Assets. Numuyaw. Doon nunggu asset ya. Chiko may kino ya. Oh, so siya ko nung tebel. Nunggu tebel nunggu asset ya. Yawa. Okay. Sabatali, total message biran lady bono, batali bertarung cepat tapi cuma bisnis ya. Kira warga juga non dividen, ya apa? Kita nawa sih sianga. $20 wase pada nggak gorengan dongan biluci. Iya, muka aku lori pada tahu dulu. Kosan lori pada, kuat. Bena leoni vanua, kalau ngecukuni huluso. Iya, huluso. Ena bango. Iya. Ena the business ina baya ups and downs. Iya. Right, but ups and downs. Down and up, Gori. You can be so touchy. Ups and down. Ups and down. Ups and down. Merah have faith vehicle, investing a vehicle. Keiko ups and downs. Kendo na kaya nga iko vangango. Kila? Pala. Sabul sa chamo ko kapag ko up and down. Break dance tak nga, break dance. May ko meron mo nickname. Ngata Panji. Okay, karua. Yung sa may kilat sige sa rongo din sa may tumuni ko na iso di kasi. Sa tumuni ko na iso di kasi. Okay, prices of unleaded fuel, premix and gas. Ko sa palang kasarangan ng business. Prices of unleaded fuel, premix and gas will increase from today. Ko na news man no. Nunggu lori diesel. Oi. That's why I invest in a car sa 4-seater ka. When I circumstances of the force of the weather forecast. Of the weather forecast. Right now, Chinaka na. Out. Siguro malagatal na muna ni Karo para business. Long term vision. Long term, eh? Okay. But na diesel. And a car solely like. Right. And so binaka. And gonna kina long run. Long cost na to kawali right? Na long run. Okay. Ouch. Bata kay karua. Sa ngobaka nga nanongo, lever tali takachiko. Mesana pa robande tengo ver levo na kaya sa mi tumbusi na ni kasi kena be katale so salmuri mai. Au sa roli sa ba pertane me kana news na Fiji village o out sa na kay babit staka. Kemni hindi please. Era matak ni venga rabni kuat. The price of unleaded fuel, premix and gas will go up today. Ni kuasa na tosodagetigo na soni waiwai ni motoka ken na waiwai ni motoka. Aatse भाइयों आपने देखा होगा कि जो बेंजीन है केरोसिन है प्रीमिक्स का जो दाम है सिर्फ ऊपर जा रहा है. The price of a liter of unleaded fuel will increase by 18 cents from $1.66 to $1.84 per liter. Na wewe ni motoka na unleaded sana tosodake na tilka wala sende na $2 ono sama bulka ono $2 walu sama bulka $2 liter सिर्फ 18 सेंट से ही ऊपर जा रहा है. हमारे जो बेंजीन है जो अनलेडेड है $1 कितने थे बिना साथी को $1.66 to $1.84 जो $1.66 था आप $1.84 भारी पैमाने पर. The price of premix will go up from $1.29 to $1.47 per liter. Na so ni premix wai ni motoka sana may $2 rosul kadiwa kin $2 basang bulka bitu. $1.29 से प्रीमिक्स का दाम ऊपर. जो बोट वाले हैं आउटबोर्ड इंजन चलाते हैं ब्रश करना चलाते हैं उनके लिए अच्छा दाम है. जो $1.60 कितना? $1.29 to $1.47. $1.29 to $1.47. अगर अभी लीजिए. Okay, warni bisa na iso di kerosene $2 liter. Dios sa bulkan $2 liter. Sorry, kerosene price will remain the same at 91 cents per liter. Sa bisau na so ni kerosene $2 liter Dios sa bulkan $2.
केरोसिन में भी जो है उसका दाम वही रहेगा। जो गैस स्टोव जो केरोसिन स्टोव आते हैं उनके लिए बहुत ही अच्छा नाम है। और आय का खुशखबरी और है, डीजल फ्री। नहीं free रे? Okay, go runga tunggu. The price of diesel will go down. Na soni wai seni motokana diesel ena sana lutu sombu. Mainan $1.54 to $1.52. Mainan $1 lima sabul kaba, kina $1 lima sabul karua. जो डीजल है वो नीचे जा रहा है $1.52 से $1.54 to $1.52. $1.54 से $1.52, खाली 2 cents. 4.5 kg cylinder LPG will go up from $11.03 to $11.86. Na silinda ba poindi lima na kilogrammu na tinkan $1 tolu na sende kina tinkan $1 walu sangabul kauno na sende. गैस है जो 4.5 kg 4.5 kg जो सिलेंडर जो है वो अच्छा सिलेंडर है, एक पीठी में फेंक मारो अच्छे राइट बात की नहीं बात है ना उसे तो कौन चुका कोरी ना 4.5 लो भी रहे हो $11.03 से $11.86 ऊपर जा रहा है। 12 kg cylinder gas from $29.41 to $31.64. Silinda gas tin karua na kilogrammu sana maina rusa bulka $1 basa bulka dona sende sana tosu taki kina tolu sa bulka dua on sa bulka bana kena sende. और जो बड़ा सिलेंडर है जो फिजी 12 kg 12 kg वाले गैस ब्लू गैस वो जा रहा है $29.41 से जा रहा है $31.64 और उला केस अगर कोई के पीठी पे लगा कैसा तो इन तक घूम उसको Nabale babu. Ana women kachi bagandua. Nakai? Nabale proud so be kemni ke sarra sema mai eh babu. Kera kera ochingo. Kero sana be lako batike ko me vida mandanga be kero na mele ni. Yeah. Ne. Me kero start mana kero. Wala bara sa lutso na so di karsini. Kakada ba se ndotunga. Ita ba lutela kan so meleni. नहीं रे अरे ऐसा $20 प्रॉफिट को लाखों सिंधु ना प्रॉफिट राइट बात की है declared bankrupt का के ऐसा लाखों ना zero balance Mna boleh babu, mna boleh